Kami di kapal angkut dari Sri Kasih Travel ingin tanam pohon, ya. Ini, sini Pak. Satu orang Pak. Jom, sila. Timbun Pak. Nah, timbun Pak. Nah, saya Pak. Kamu ambil plastik. Ya, kita buka plastik. Nah, kita buka plastik. Videokan terus, jangan berhenti. Jangan berhenti, videokan terus. Ya, videokan terus. Siram air. Ya. Nanti. Air. Itu nama. Oke. Nah. Oke, timbun. Nah, videokan terus ya. Nah, video terus. This guys from Malaysia. They have get program for program 4 planting mango trees here. This location, the name is the village name is Lampulo City here. Ya. Videokan itu kan? Yeah, this guy one of the owner from Sudi Kasih Tour. Ya, ini. Nah, sini. Sri Kasih Tour. Ya. This is Nah, ini. people from Malaysia. This guys. Nah, cari cuci. Oke, tarik. Jangkol. Jangkol. Satu lagi, gantian. Satu lagi, udah oke. அடுத்தது மாங்காய் வெட்டணும். Terus semua. Oh, mantap. Satu lagi. Without a munji sing நினைக்காதீங்க 3 years later you got to come here. Nah, ini. Nah, ini. Nah, videokan terus. Nah. Timbun. Jangkol. Nah, jangkol. Nah, sini. Oke Pak. Pak, sini Pak. Kita ambil foto grup Pak. Pak, kayak gitu Pak. Pak. Apa udah di sini? Kam, baby. Ini katanya. Pegang. Nah. Malas kerja. Pegang, kita ambil foto grup dulu. Nah, ini. Nah, begitu berbagi keceriaan. Ya. Nah, nah. Ya. Nah. Nah, ini Sri Kasih ada H-nya pula nih, ada H-nya. Salah tulis. Ada kurang aneh. Terus Pak. Oke, sini Pak, foto Pak. Foto shoot. Ya. Oke Pak, bacakan tolong ya, Oke. Daripada Sri Kasih Travels. Ya, bantu, Baca. please bantu kami tanam pohon. Nah, bacakan Pak. Ini apa nih? Lembaga Aceh Internasional Indonesia. Ya. Creative World. Bacakan satu dekat. Nah, tuh sini. Oke, baca. Indonesia. Oke. Bacakan Bu. Berbagi keceriaan. Baca. Baca Sri Kasih Travel. Oke. Sri Foundation for Great Tour ya. Bekerja total dengan hati. Thank you. Ideas Initiative Action. Oh, memang luar biasa. Berbuat kebajikan untuk dunia. Oke, thank you semua ya. Yeay. Oke, yeay.